Mixteca de Uxuapa, Guerrero. Y ahí te va compa Lucas Peñalosa Martínez. Que ni shika oshiyo takwasisa kwachiyo shio ingaranda ke obichi nechoke ni kayo shiko nechoke ni shika oshiyo takwasisa kwachiyo shio ingaranda ke obichi kuwe ni shika oshiyo takwasisa kwachiyo shio nechoke sandavi koyo Tushangara Chicago shi Nichokoya ni Chicago shi yo Takwasisa kwa chiyo shi yo Nichokesa na vikoyo Tushangara Chicago shi Umesandi ni shikashiko Kono yo kone oraya Sukweni kondai ni yo Yani Chicago shira Umesandi ni shikashiko Kono yo kone oraya Sukweni kondai ni yo Yani Chicago shira Y nos vamos a Zomba Guerrero. Representando la familia Flores. Ahí para el amigo Javier. Y para toda la familia Flores. Chicago shi atoni kondai niyo kochoko nya kayu shigo okay no yoshi yushaku chako yuchi sanda yo dovininda toshi yo kweni kainda ke oingara okay no yoshi yushaku chako yuchi sanda yo dovininda toshi yo kweni kainda ke oingara Chicago shi Kweni kayo no yusashio Dinonika ni shayoyo Nichoke sanari koyo Yani nako Chicago shi Kweni kayo no yusashio Dinonika ni shayoyo Shanika na ve yushiyo Yano kibiko kachina Sukwenika ni shayona Konyama vindo yushingo Shanikana ve yushiyo Yano kibiko kachina Sukwenika ni shayona Konyama vindo yushingo Suena los carnales de Tierra Mixteca. Échale compa Noé. ¿Y cómo se baila? En Coycoyán de las Flores. Familia Melo.